gwera abantu b'ekyaro ky'Obwengara omurikazi Town Council bwanyuma yo kushanga omutumbi gw'omuzigazi w'emyaka 19 owamanywa nka Gilbert Musime enzarwa ya Champangara kandi obire narisa omuntu gugangamya muhanda ayisirwe. Abaturage na hati bakiri mu katangaro bwanyuma yo musigazi uri kumanywa nka Musime Gilbert kwitwa kandi akanagwa harwaje rw'umuhanda. Nikigamba Gilbert habire narwo mu ndongo no mushitwe harisha hamwenda z'ikiro bukushesha. Wari kumanywa nka Ruth Natkunda ngukonga ko babiri bari yo mu muhanda babugana Wycliffe nuko kwenda kutwara Ruth Natkunda ngo bitu Gilbert kwayangire nuko Wycliffe kumutere nkoni emwitireho. Dance production. Na boyfriend wanje. Izromuka natwakira mwana noko utambara twashira kum dance twazina kaberejo tubendugaruka tabugana hari bawikirifu akwenda kurwana kimwanzire akwenda kuntwara pichi atkilbata mja mutoka mutwara baina mtahiwe mja mutoka mutwara bari mero atukiri pandiko kubise bakwenda kumutuma kwata Gilbert no muhazi Nimiteka kwata bansiko kumukoni bagiye nshasha Tutira hari yo marhanga hiyari natandika kwerwa na bambisi ukutera yenkoneka mukwata akaguhansi kamukura tkamuho muhanda ngira muhanda kumukura kamuna kumuteka ndije kija kumutera ngo niba ndatanga cyereza ngo ukiri bakatu cyangwa twago muntu makutanga kora atiza batustamisa bizompira ngenda yanabe inyo kumbe tubentiza ndebawa umusigazi nanda kwato ngwamuteke kuba nanda kumuteka chifuba pishi ubwo amare amwereka hatu babareta pichi munonga ubwo Gilbert abayemerire nkaha ubwo mukwata mwihaya mugara kuno ubwo abantu yaza kuno yangu to mukwata bamusuko mukono bagutomeza nake gisaidi mara yapishi kubaheza batanka kugira ngo no hayandengana senkoni ngono hayandengana senkoni nyoni nyimusiyenko nakazgo yone cinga tatanka kugira acingira ababoda bona babini biza bona kutera Gilbert nkoni yaho mutwe ino Gilbert akagwa hasa akagira munka kahuje akatoro kagaskaze kamwihayo kumwihayo nkugaruka kamongera nkoni yahacu. Midwe Musime Vincent Kandovire ari munywano wa Gilbert Kandovire ari nawe yashobora nko ku ayisirwo musigazi obire naenda kutwara Ruth. Kandi kibencho cy'umuntu nyembe mutima ko bari umwana wanje kumakirana. Ati bari bagabambenda kutwara ogwapi bagabambenda kutwara ogwapi uriya yanga. Atka yanga tampo kuba hebiti. Bona we gumosha bemeron orumnyanya wa Kifa nashobora ngo bagwerwa kagwe banyuma yo kubetera munyanya ngo ayisirwe mukasheshe kandi kibashangaga ari amazima akago katugera kasheshe kerizo bazazishahe mazo mukasheshe batfereza information bastereza batugira ngo brother wanje ya faria manda fire so neja ahikaho bateraza shanke muza kasheshe ofire Musime Gilbert abire na korumugiga aho mbwengara Konka we John Patrick Binamasko wari mukuru w'entebe yo kubanza habwengara yashobora ngo nawe nko kuyagwerwa kagwe bwanyuma yo kumwetera umutumbi yogu kandi ngo yamanyisa polisi eyije kakora postmortem kandi bakabaho umutumbi ngo baze guzika ko nabandi yahirizo bashayiza kasheshe ndere kigabane bibiri umuntu mantera ajya to umuntu yagwa kuguta ko kutunga mu wawe tukanyishe kwa to muhanda njampikaho mbaze mwitegereza ndiye bakwafuire mwitegereza kunkata namanye mutima gugera nterayo isimuza polisi zibura kwa to muhanda ka polisi banyetera osisa idomwe mugambere binareba ato umuntu ngo ntari hagati n'ubwo yari hagati y'imyaka 18 kutari yabirita ntunani mbarraho kwa statement kuko nabankiruho bantera ngo abanyavyari bareba
nguma hashitamiye n'abatakaba bari aha tugumaho kusitatawizira bakakora posimete bakatwara umutungo gwabo andi hona itwarugiro umwanya ogu twasiga polisi yahereze kukebera umutumbi kandi yaguherize abanyabuzare okuza kuzika amakuru aga gashakwa Sima Naume abo Sky TV yagenshonga omarkazo